Ya, asitu ada. Nah yang kabigat anu lalang an alianda. Andai kabigat anu tiyangan. Aha, mau masure kabigat ulu. Kabigat tiyangan an alang kudemang alang kuldimang itan. Ananen henang kumpage nama awak akang kumpage an ageman na ukhan agen na tibdadan manuket na ukhan manuket na tibdadan yan ang amin hukbit nang awiya min hukbit an inhukbit yung tago inhukibat yung tago makyang day nang ukot makyang day balyang kaed muna helwan day iddu nayagyagan day iddu sa kumpage midamma kung ayuhit midamma sa iba baboy yun idugo baboy yun ilang hadin sa pangdongming hongami pangdongming agamid mo ang halit Hay dan lagi ya. Hay po ya hay naman uya alin hi. Ini man. Anda mang napita labang gitdugong. Ay bubuli kat Bukon adugong hanang pobre yo an adugong hidaya alkuan di manuk ya baboy. Amun hayahani anu idien timpo baboy daya manuk da. Kapamak onda hari-hari bage taun tatago. Tawahay ilaw dah. Ngam hanam baboy dah dia di dah pikir dah ang din untuk haliwan itu benar ida. gande talakan. Ganda na business mo. Ay ko yan dahil bukan ang yang kabigat at tiyangan. An alang kudemang alang kudemangitan an nanenhen ng kumpage nama akang kumpage an agge na ukhan agge man na tibdadan man uket inukhan man uket na tibdadan dinakaram min hukbit nangawiyang min hukbit an inhukbit yung tago inhukibat yung tago makyang day ng kukup makyang day walyang kae muna herwan day idug nayagyagan day idug tapun pagi midamma pun dayak et midamma sa iba manok yung idugong manok yung ilang haden ta pangdong min honga pangdong min agamid mi na ane lagi ya bedan ya wadanan alien iba unde iba dam-dama han kakayat ni bobo kala dang ni bobo te ipapaan bago alien ipapaan nan amak degdegyan amak tagagnoy kayat nana gagnoy katib dadana tatagdong dam-daman honga bangdong an agamit at bubig naman Ang bukan day talakan ni gayam. Pokok karot kedin waday pagi dah an haliwon danan manu ya babu di dugong an yang haden kedin dari nakuhan hipage nakuhan kahalakan kemudian waday babu ya manu dah kata yo Mong business na na yan. Isiran ka. Umat ni matungko ina matungko minang ano. dawigan yung kabigat Kabigat po. Minang ano. Dangay lang ni. Wali pa kita. Oh, nakuan di pagi dia. Nakuan di INP Juan di pagi ariyo na mo Kat mo. dawigan yung kabigat anda na burol at kayang eda munanut bunatun day an-ania Kalau kan bangun pagi original. hanan bene laman dik la honda on adida pi dupo impablat daha abunyan inunaladan dari dum hi abunyan ya indupo himunun di inanut dan laman ya barab bondah dia midupo hipunan basan dari dum hi abunyan
Arion dari dong guyudon daud iya dah nanuai nunalangan dari dong arion dari tehiti panulaan teuali mahun dari dong yahnan imbo beri na apapun arinangan yung dagang babu ni arion do dawi aja abigati agemi atau binadag hitue ya omang binat ni kalaham ya mungkin manu iya impahum nan nahu hitun anibat yuh ada abun ya to gaya ngomit ya gula ondah dia ihau umpan dah pahiangan dah dalidong di abunian ya magot ya kepat dah nilai Ini lamun ageda ya mak dawigan kabigat andangan ayu adimi ikan ya alian dawigan kabigat andangan uhurat kayang tangan ayu dia mite manggai mi umiluman ya adimi anon ya hingga yudan hintulang ambang awam dah dia nanti bayang dah nautan inanukan mahadahan tugawannya beli-belian dari ubuh tugawannya nunolatan ubuh ya beli-belian dahanan aipu ya palitan dah dinamaya palitan dah tabiya ikun dari dinangan malimbun anak kuya Himalaya yang kadang-kadang dah diimpalit dan dinamaya bertag naluto ya diberikan kayak pilih patnon daya tabataban daya yung dahagul tumuk paanian. aku rondah di anu hinamal kaya beli-belian daya ugo ya hubbaton daya kulilina tuanda topngon daya apion dah huup ya ulaga daya apion dah huup ya beli-belian daya uwe ya bukaton daya kotan daya gading jihon daya uwahan daya kapitan daya tibon daya huup ya aku don daya hinamaya analutoy ananaya ipalit dan dotagia top agon daya ihadah pamahan anduyo hanan dene anani inapiadan huya nak kaya pamaya hinum al hinama kaya hibang dotag apam pamahan di dotag ahu di hinama Multiply. mung kamal dadayan hintulang ya itang-han inam inan dan alin nak iban din kamalan daya itu wes ya banget ida ihad abun yan ilidum ya alin daya tete igamal yus ya igamal dari ya hanan imbo walena ya hanan apa kuna yang manana anak kaya di mana nanti Ilocano dia Wakang teh mananam teh hidie bari istorya tua di panaman an dina watu adat saya Umat maninan mananam anak ngan saya bohana anana lino manyun dina maria dotek mananam di anak aya alenda ngadan nang atio ya alenda udan ikawigan adi hai nulumami ina ya aku ya muna puy muna puy ya magdawigan ikabigat ya wadanan din batu omoda kulit day bilangan ya imalimbun ya puya mungkinta ya anda hitu enolumami alenda andianain alenda ridum alenda mabangada mabangada dan anaya Gawid deh. apa yang sister magdawigan ya kabigat ya alenda
agak ikat nada ya yang kulian dah nan dinawang boy malimbunnya aku ya ini aku dah nan gawa naut naya ya magya bimala ya mengatangat saya ya dah onon no Malah. Ngadan tuwen indat na. nalan ko Bobo sa kaluhay din kasi. dan out dawi gan ikabigat jangan tayahan itu dulu itu dulu tayanan ane yang hadam Kira temen yung korne. ya nak ngol dawi gan ikabigat mabanang ada Depan damo. ada ini bodoh ya onde ini pun nang gawaan ya muna mamlong dan tulang na tuali magi ini pun mu hantum gawaan manggung ketakon kami aku ya ayo ya alandahanan lit yang ya hoban daya tok dangan daya ane ya winawan di winawan bale dakulan dah Koran damo ayun dakulan Ane? lutan Ito. lutan kaya ihgok dahanan pito at pito adot angan dahanan tulong dalian tuwe pangayakuyan at nagupugok atong dah dia alenday aliyong pun anu lido di ton dan kene samubobolohan to hi atna hi nanaan tumbian ania iputuyong apoy ya aliyon lidum hi hanturan ang balatong maholdang di balatong mihi adda an aliyon dawigan atindat onday hamoy ngaray pabloya kana on aliyon hai pagi mo ya aliyon day ada pagi mi budaya ya aliyon day hadan habinin tulang hinang pagi Habinin tulan. dan dinawon ang pagi ang bakon ng pinidwa anang pagi niyan sigut an neti ang pagi ya aliyon no aliyon no lidum di ya aliyon dawigan ya kabigan di ya emoya ya ota bumana bolohan ta uat mo inabulot dawigan ya kabigan ang dala tigo at kaya ang alenda begitu dan itu dia melihat na at alenda te ada tangan daya nakulan japulan hutan dot japulan dot jadi anan uli dahanan dinangan yang malimbuni apu ya dan itu tagupogo kan ada umal hanan ihangin ya hida mengkuwit kan hinturan magdaw kan kita biganda kumanamut kemo dola dah kaya Ada berapa? ada bini anu teh hidiye boya numpi dua numbangat ananya dan ada makluman ke dinawat yoyo binturan an alian itu di abun ya pagi muda abun yang menahang giti hongan wa eta yang nailing ya agak melihat yo ad banget labong yang oman hiatu na amahapuli mun iwa ayu bodam damah bayata iya pampanal ye bininturan an dinawat ilitun abunya dan aliona ina ebo ya nagibo sidiye ote ina kamlihan ye kayo banget labong ya ina ananya lihim ya timbang kaya ahak di pagi Jadi dan anu ya bangunan itu ada pagi bangunan mitau tua dia dia bulagi nastang tangan dia kayak betul ya dia dan di ekonator yang ayu boh
Ota bonaton yu odi pimagayun pin pagi mandagda ganay lobaya hay bono ganay lobaya loba kung hino doan ditulang yu huna dumodumang di pagi yun nanunok na Manong Agus, yan na naglasan hilang bago. Iya nandun ibagana alina iniit nagibog na imbok layo ipayoyo at bangat labrabong ya nun iwa ayo mo baya at ulpian yo ini bola yung payoyo at bangat labrabong nun naw Bumu yung magyanuna ha bumhog ang taga na hina po ay ya nagibuh dia po ya wait inah muno bumbuh di pagirun iwa ayo hubo hagop po mo nah hagop po ay tot yang iyan ya dolyahan namin ya amin an mangan hinang pag ya wait nagibuh po dia ya nun iwa ayo hubo ya Aya ranyo muon ayo mumbot on no do iyo dia honna mamadyo Mukhang palugon na yan. hay manan nakunan ya Palugon ay alin dito aliyo. ayanan adi na cuma luhay na cuma ano kalumaga ya kalumaga Kalumagan. Kalumagan. Alang. Hidiyenan ayaw na nagibong hidwetain dundi nukyoy pagaya nung iwa ayaw ko baya da bagbagunan yo ipage nagibo ebo diya ba magbinagon ang namin paano namin ya hay ini di humalununan at tituteyanan anaya ya nadatong ya hanan dinan anaya uka ariyan hi uka hamihang titang ni dulinok ang page mo adi mo ukahan ilinawan di page wabu ya hay manuktipan niyo maukahan ng bitil adrago ya bitil adrago Waha uka. ya higay mo na ukahan Haut di hay manula bula ami mau nadanuman kun hulok minan nalgawan yan na uliangan ya bumhat ami uya wakal humawat ami gaud pahabangon mi kiniluk ang binulibo adlagon mo adi ayo mumbuog onti kan hablaan dan nohon Damun tuna ayo bayah tayaban amba bro anak pulungut anu adlago adi Damagon na po waha